Namaste. Manarumi alo aya Solongunu Lower Subansri Press Society so adune ngunu soka aya team du ngo tapi mali president apatan youth association nga lachi dai si nani tangu general secretary next kime yasung omenung president and next tage riku IPR secretary nga labi dai si tamo obi convener amoga next si michi chobi culture secretary solo ngunu soka aduna ka motive namo palokoda ngunu kolo Itanagar so 16th of Papun Naladri ground no SDC Standing Delimitation Committee headed by Habum Payang as a chairman and Nani Tamang Jos as a member secretary, including TSD Atamana Ala Hongunu Soka Sibius Tanika Youth Avaz or public leader, ex-ministers, MLAs, every stakeholder में, every fund tane organization में meeting yo tola. Kalau ngunu Itanagar 16 na meeting attend la ngunu discussion makele. Aga meeting ka gyonen ka karon reason Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee है ngunu Arunachal Delimitation Committee akodo Haga committee ka moluka dune ata misaong kudu taneo kudu wangcho kudu adio ke galo kudu molu ako unanimous decision late 21st January so peaceful rally dharna ako mechila haga starting point mitun ge tokala tennis court le ala hongunu peaceful dharna delimitation simi Arunachal somana aga implementation mudupa ngunu ka sentiment में ngunu ka feelings में ngunu ka ato ka constitutional right में ngunu ka fundamental right में ngunu government of India में and government of Arunachal Pradesh में ngunu lukosala organize makabudu hetola ho ngunu meeting o discussion mala modus operandi ne pe machine nata pe machine la lusula la ngono aya atami zero so chabukula public mobilization mangentela o so ke zero ke maximum participation so ke Itanagaro 21st alo so tola ngono Arunachal Delimitation Committee mi support mala molo ka agi ngono participation mala mudupala ngono me interest motola accordingly hok ngono chabukula ngono apatane youth association ka federal unit lemba daka federal unit atame bilyo meeting kantak magte o federal dayok tra ngono ka federal unit dayok tra molo atau lemba ke participate makindo solo harapa songunu ZPM so kangunu ka tanio ka society NGOs don atame आवाज लुका o village level apex body committee dunia do o zero unit o ka popi sarme society on zero ko so kangunu ka so pumbunya atamana o various NGOs ok mana ala solongono all DC conference also meeting ngono aya convene mala ngono magte o magla la ho solongon tre discuss musla takatara sala ngono hamper fruitful fa solongono ka meeting ta conclude hoine ngono
larger number of so kungono jiro indu pala participate murupa jila परिषद atantra molutra participate machido awaz atantra machido PSS atanta machido supumbulya atantra molu lemba abi invite iludo o hemi solo ngono meeting over la solo aloso ngono nick of time short dola nono supuanta henya tamapa setan pegorago amane bostu community issue state issue mior loronga melo nimapa arta ata halake maledune sesi ngundai side oke apatani youth association oke supumi arunachal me ngono appeal ako makindoke haga appeal me ngonga ga general secretary nani antangu mo lukindoke moko we pasa. Thank you, my dear friends. Malarami aloya. Solo ka ngaka appeal mo mapamanan si ngo solo aya ka general secretary solo aloso jiro ka ex ministers MLA jila ho gram and all the public leaders ne leader atan saldo mulo mi malarum appeal mail ke 21 so malaru iso ato ya public leader public domain o kadana ta public leader ata ni dai ko ngono JJP ni me mala ano encouragement pai doke hopa malarum iso participate mo boto tela appeal mai ho herango tega ngono ka all the responsible taniyu tatami nimuya patami anatami ho nimi me kumpa akatami neda hengono si politically ano deprived dola doke solo all Arunachal Pradesh Delimitation Demand Committee 21 so relimukkeno ke hekongunu damu mosala malaromi udyokala loemi lopalala so dama monto te ala appeal mai ho sis ka so kangun ka jiro ka insana ngunu all the jilas o jilao kla village wise representation mol akindo ngunu ka youth atan dakindo students atan inkindo so ko meni ngunu solo alosi so timing so dopa accommodation la transportation mi ngunu kan aya pa mother mo palampa solo mane responsible la voluntarily malaru oi so itana ka jiro kala toto te iso damu mosa numbers me ngono solo so mo kumakoda supumpa aya ke make ngono jiro pa tane pa aya ke make hopa malaru me ngo appeal mil ke inso malaru linto le now linto ato kosto mi ngono state government me luku ke no ke la hala iso ka malaru numbers me ka kima koda duminda ngono angja lula ke make hopa ngo malaru me appeal mil ke 21 so all the responsible apatani people inso dalina la ngunu hala kosto to kya si delimitation don Arunachal me mukke no kulo dala hala appeal murupala malalo linto tela henga ka ngo apatani youth association de ka ek responsible tane citizen hisabo ngo malaro appeal me ke thank you ho siska ngun ka tana go aya tachiman pango sisi short pa hindi logo ngelo chike appeal mera luchke 21st जनवरी 2023 को 8:30 AM में अरुणाचल प्रदेश डिलिमिटेशन डिमांड कमेटी एक रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें हम अपने जितना भी आपता निवासी है जितना भी हम लोग अरुणाचल वासी है जो कंसर्न सिटीजन है उसको हम अपील करता है कि वो दिन आइए अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट को हम ये डिमांड करना अपना राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए उसको डिमांड करना है कि टू डिकेड से हम लोग डिप्राइव होकर बैठा हुआ है इसलिए इसको हम लोग आज का डेट में आप डिलिमिटेशन को डिलिमिट स्टार्ट कर दीजिए तो वो डिमांड को करने के लिए हम लोग लार्ज नंबर्स में सबको हम अपील करता है कि अपना घर से निकले एक दिन का समय दीजिए सोशल कॉज के लिए सब लोग 21 जनवरी को 8:30 AM को मिथुन गेट में है वहाँ से हम लोग पीसफुल रैली जाएंगे मिथुन गेट टेनिस कोर्ट तक थैंक यू वेरी मच